2 troops of soldiers have followed Dario to support him during his dangerous task. Ridgeway lies on a hill to the north of you. Now everything still seems to be quiet. Take your troops and hurry to Ridgewood, but be careful. Brother John warned you, the area would be unsafe. Here you will have to expect highwaymen. Send out Dario's falcon to check out which of the 2 paths is safe. Oh, Master, build more farms in order to provide for all of your settlers. Defend yourself. You are under attack. We're perfect for that. Your wish is my command. Yes. We're perfect for that. Immediately. For honor and glory. Aye. As you wish. Leave it to us. Consider it done. All right. Charge! On to battle! Save your skin as long as you can. Your wish is my command. Attack! To je dobré, že mám hneď túto dedinku, vidíte, a za chvíľku sa to všetko zničí, nezostane tu nič, iba toto a toto. A to je tak všetko, čo zostane, ešte toto. Keď na niečo proste to zostane, ešte tu niečo. Put them down! Rozbite im mami. Enemies have assaulted a hero. Payday. To má to moc hlasno, že? Dobre, teraz už to už mám. Nie. No, dobre. The fateful hour had come. When Dario reached Ridgewood, his mother was dying. But with a last effort, she gave him an amulet, which she had already worn upon her heart when her son was still a toddler. When the Black Riders attacked the village, they searched for it to no avail, not knowing which treasure the great old lady bore. Now, with her dying voice, she announced the long-kept secret to Dario. Charon, king of the old empire, was his father. He should guard the amulet well, as it mustn't ever fall into the hands of anybody but the legitimate heir to the throne. After these last words, the queen of the old empire forever closed her eyes. The bandits pitched camp on top of a hill close to the village. You have to assume that they will be attacking your settlement soon. And that is also where they imprisoned some serfs, and Leonardo the inventor as well. You have to do everything you can in order to free them from the grip of these scoundrels. The bandits also set up a camp down south, so danger lurks from there too. Takže sme sa dozvedeli, že Dario matka bola ženou Cherona a teraz z toho viete osúdiť, že Dario je práve syn toho starého kráľa, ktorý kedysi bol, ale už není už skapal. Not in my lifetime, certainly. Consider it done. Potrebujeme drevo, potrebujeme súry a vidíte, že tam vlastne nič. Yeah. A ešte k tomu nemáme ani... Počkaj, toto je... Certainly. Joj, mi tu dávajú rýchlo peňaží. Yes. Peňaží. Yeah. Okej, nebudú dane, All right, with pleasure. No problem. peňaží. That's good to live here. To ešte nedávam. Toto stále. Yes. Dobre, všetko stalo. Nechcem, aby mi to počítalo tých 90. 13 sekúnd máte na to, chaloši. 13 sekúnd máš na to, ty kámo. 9. No dobre, to už nestíhajú. Tak to už je jedno, aj tak dostajem minus 90. All done. A scholar starts to research. It's payday. Super. Takže to nevyšlo, musím aj tak
With pleasure. I did as you desired. A miner is starting work in one of your mines. Super. Consider it done. All right. With pleasure. All of your farms are occupied, but some settlers don't have anything to eat. No nič, tak na to kašlem. Čakám si taky snežie drevo a tie veci. Na tento pár budem potrebovať iba kameň a drevo, kopu dreva budem potrebovať, to je jasné. No a to je asi tak všetko, čo budem potrebovať. Very well. Onedlho budem útočiť na týchto. To je tak všetko. Dobre. Keď sú tu 4 na kameni, tak to rýchlo vyťažia, ako vidíte. Tento part to budeme ťažiť z kameňa drevo, tak to trvá, my to tak rýchlo neťažia, ako vidíte, tak si budeme maličko. Tak sa to stromíme. To je tiež sranda. It's payday. Ten plus 1 sa objaví rýchlejšie ako oni drobnú s tým páčom do toho, to je super. Škoda, že sa tie budovy všetky zničili, čo som mal na začiatku. Iba dvaja sú tu a už musíte aj rýchlo to vyťažiť ten kameň. Sú tiež dvaja a tiež ako rýchlo to už vyťažiť. No, to boli 50 kubík, býva aj 500 a 1000, takže si aj to býva. Vojaci budú chrániť. Dobre, tak si nešetrím 50. Dám rýchlo ešte niečo staviať, tak nedám. Settlers je hlavne o tom rozmýšľaní, tá takáto hra. Asi čo vám to poviem, nič iné. A útočení. Iné, že to nás zaujímavé. A iné, že mám musím poraziť akože. Či to mám takto dlho, to sú dlho. No a nie, to sú 100 radšej, nebudem to riskovať. To vôbec nevadí, že mi to tu horí. Sice to stále z dreva, čudujem sa, že to už nezhorelo, nevadí. Research finished. Dobre. Tak, tento pár by som už ukončil a ak sa vám video páčilo, tak dajte odber alebo like a uvidíme sa pri ďalšom pokračovaní Rift Gameu. Čaute.